hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu. Melela mane. Mwana be mwana kwa. Adinga mvali mane melela chengi. Tunakola mwana mwana. Sisi ni mwana kwa. Mwani nili chacho mane. Nasigere mwana. Mwana chaino mpinjuma ni tunadilongeshi nili kwa nia nadilongeshi tunachoshi kuhanje kama mane. Mimi mwana sio mwana. Mwana. Deja nawa na adukurusaka dikuna kutemesha lao. Ndio ku 10 miles. Kisikisi mwana. Mzanga mwana kuduwana neno hampepira kulonda chudi kwashima na mkanda wanzambi. Mwana, mwashima nenu kukala kwenu kukala ani mwana kulonda chudi kwashi. Kukala toti binei umazumu mo mwatanisa. Mwana. So anampata kumechima. Mwana. So mgule nei volume na kwa volume na ngena kule kwa volume na nga. Mwana. So mkwesega nei muna oshimbu so kutirikiji nei na ukana bishimu kuzi nei uwekana kukala. So uwekana kukala batine tuna kukala wahona kutitoula. Kutitoula kumeswa wansu la kumeswa kombele la kumeswa nzambi batu uwekana na simutima ho. Asina so wazatanga mwazala mwana watambi wazatanga mwatama. Mwana. Sasa namtango sasa ya mbo tambi jimajoji shire tambi ya nimbitambi za zikango kama ndo anda sando leo no ni so no mgoshe no mgoshe so no dole mgoshe ni muda mekala kuna kala mekemo dole ne kana kushina rande na kesi ina kesi na yoga ina na kutongo yoga je kana de ba tuno parmana zambo wan kwa tena kesi la na pensa ya man ba tikina bukala tezi za tani na ra kutongo yoga nela na mjitol ba ti na jimya na ngaho la mtembu shaba ni kuda lelo no yeji mjina tongo yoga na mza kuhitia wono lelo kurebi ala wono ya ko emboshani na kuda kuna kuteme tama ante cha wanto antoleshe kumazwanta Nzambale mwana tunamusakira nzambi aguzatisha makina akatataka chikunzolemba chechu nga ZNBC Radio 1 kuzatila hamu na wama Miriam Nyamwana ni akwetu ejima kulunda section kulunda izuda nzambi chichweshina kuyiwane lelo tunasweji kumani kumusakira nzambi mwana okukala kumudina kumuna kengi mu kuiteni hata okata hindi mu kenga kuosha yuma ya chengi mwa kukala kumudina aku mwawashineni kudiyuma imwatongo jokanga chimwati yana waha achisanji chechu dichina ikoje jeni kutemesha ina tumani we idumani na kwishwela to kaela kwa tengi ina kushuka na wani mwane mwane so kuiti bene nada bikina kala mnamo nada na kala kutorezi kina kukala ankwatili antimba seuzi bato tunakumu mateuzi na kesi ya miara ya pene ni babi ya koleni na basi nikunzamuna na dana kutongo joka nijatama na dana kina mabambo makadana kutemeshera kujikoni ya kula imbanda umujari ya kula banda umulowe adina mutima iwa dana kuzateka iwa dana okana na dana kudaka mena na mikutesha kunitesha kwa mbula masti mitesha nikifanya na mastamu mitesha kawani yeji mitungo yeji mwina kwenyila nzambe mwende na bila namdinelo epinginelo kwa sone pene pimne pinzambe mwene pidinei nepune pingine pikumbira nepimbira nepikuru nepi ina ngonje nenjila ni butuna bimna ngonje bien kwa demo inawa
Kani jadi menara kutongo joka elano batu na tongo joka ngati ni tubuli atoka ni karana cheni mwisho menara na kutongo joka mwisho mna kula bela ni tambo ankwasa mwisho mejeji mejina problem jina na chesi mantambo ankwashuna lelo ngana miri spre agulendera spre zamane tongo joka elano lelo ni sabita ono kuredo mugostanen nenzo neno moncho na ubula soko jimunju yangu la soko jibu neuri na kutala kujina wajina bela wele na akwa mpishi na kurana kene ajina zamjina na kene wan kurana kene tikure ya wene ye ningirimo ye yuwaza tanga mu ndirimo yuwaza tanga ya na kusanza makanza mbabirina akwa na kene baso kujina tapa kurana kene kuteto nyere kurana kene neso awanto wandina mope to point wana point shukwa ine na to mwana kwa nasa kilimani nafuidi naiti kwa mwana okasunuka kwenu kulonda tutreshi kudi kwa shamana ichuma cha chuai na tuna msakili nzambe emwani nechi tuna dinga na kutanga nafuidi ni uluku munkwashi kunawa ni timu kana kenu enu nei mukufwa leru chimundo chingana ila ne mwafa eno kanda mtima zimu na tiku radio leru mwadiko ya kudi kudoma lunga idana longeshi nzambe kudi muyulu kudi mukalunga enu mwadiko ya kudi emwani ne oge nari mukalunga mshino mara ni nari mukalunga mwadiko ya mukalunga yuma nyadu kichwala mukalunga nasakili munaoshikweni wala mulo muitongo joka ya ina tongo joka na iji na mali chelu kana iji atamani na bula bula kana mtata mulonga tumulonga mukukuru mino muyima yesu emwani mwani nasakili mwani nafiri mumoni kukala kwa kubula kuikara na chikuwe leru hera kubula kuikara na chirukiru chanda okumuna kuya chichekala chakala emwani nemu kuhanda kwenu chumwasha kama na wantu ila cheyirukao eni munatongisho kinenu eni mwekala muntu wa mwaindi watama neyi mkalemesta na wantu chumwasha kama na wakwenu aitena na mudi muntu wa mwaindi watama ansenda manekala muntu wa mwa yumanya ile tisha mwikali muntu wa mwa longa mkalemesta na wantu na sendanga ekali kansi ekali bambura mi kali mkulumpi kali kali ya mi ela kali kashona gaji ngakame lantangami mwani ngaka ya mi na sisi ngakame kali mkulumpi lantangami mwani urtata ya mulona sisi na tata uri mkulumpi la ya lantangami mbasu sisi mteno na ya kali kansi uri manyika mteno na mwanani nzambale mwana emwana asakiri mwana chakosha kwenu kwako wahi kulonda muna okekusweka yuma wanyi emwana ndichinei chumadiruka enu mudi muntu wa muwahi ndi mwana emwana kuiseka danana ama wani atama enu mudi kudana ama wahi mulonga muna lumbulu yuma enereje shimwikari muntu wa muwahi ndi mwana amen okay kufuma kuwansi na himu na ashiki mwanona ode chuma cha mkwenu hela penso kushikola hela manyi mundeo ya mama chakubula kulomba yemwane natunona ore grade 7 ni mukanda wa mkwecho nidikara ngudikara nami amina chila wanyi yemwane tutata ore emwana neni kuinza na kusenda chuma chedi muko ntena neni nidi nchakubula kulomba nani kusenda chuma cha mchakubula kulomba nukuponda namna nidi kombe mlomba nasa nchakubula kulomba ndimu mwana nidi kombe mlonga nasa ndichakubula rusesa ndi mwana yemwane dichinza ambi na oshi nindi kuya chinjila etreya de muntu weyanga kama na muwahi yo mwayo wa muntu weyanga mtenanga nawe hinyi mwana nawe kombe mwana kilumbo dichen chineri mwana ona odeni na mchina noneri mukanda mkwecho grade 7 tunateri kutene wana makombi ta hindi mwana mulani ya makombi mwana dimuleke mwana neri mudi kombi na midi kombi ndi mwana anasune kichemu nshimbia nzambi na kuila uvumbi chinjila kuila uvumbi chuma nyi mwana kulombi kuila uvumbi kupata mabanda kupenga mabanda ona upila ewan kupenga mabanda ona upila ya karamban kemba mwana kemba no ona upila yo msimbola wangi ona upila ela kumukenga ho ela tula pele la kama ni sorry mwana ela kama ni ngine yakala azuna mkumbwi ela ona hoshi ndi ezima yo yishiro kumboma demu mwana iti kwa mnalumbulu chachwa uvumbi dinei amingana nenu kama na muntu nabula kusumbula neri ndi uvumbi neri ndi na ujira ilanga nenu kusumbula mbanda hatoka na kama ndi neri ndi uvumbi
Yesu mwana seme uvumbo. Inai mwana antishi chachuwai mwana nganake. Nami neni kusumbula mbanda. Namusumbuli chachuwai hatoka ni yuma yejima neri na fweti nseu. Hatoka chwila ni wedding chunatisha kamini. Hera chu wedding kosila yuma yejima chuna ilo nderi. Chudisha kamina ni. Okay. Ni kama nini inji. Neri ni ndu vumbi. Ori mwana uvumbo ani. Mwana neto ibene yandi yuwatake uvumbo ani mwana. Nga mwana. Dichoi di yuma yake nga inzambi. Dichimuno insangu ya uvumbi. Kufuma imu avwai kili na nahi muna ashiki. Eni munafuna chundi muna yingi. Nafuna chumwana kunsanga uvumbi nafuna. Mwana. Dichimunchu kuila ye noyo. Nei kudi mweni ilunga. Uko eti nshimbi indi. Una hani nshimbi indi kuila uvumbi chinjira kuya chinjira. Nei ukusompesha. Watera kuya muyuru ndo watera kuya mwijada kesi. Watera kuya mwijada kesi. Mulongo yuma na kutrambili wanyu wa hira dehi ndi mwani. Enga mwana. Mwana, dichinzambi hinsompeshi, nechida nsompeshi ampata munu mwishina, nuwe na sompesha nga kwesika na nshimbi. Ninzambi nina wa sompesha nga nchu kwesika na nshimbi. Mumukanda wa Maku chapter 10 verse 18 mwante sudi na ukwasha mkwenzi wadi mwe nindi ena udichachu wahi, nechi muna awashe nene mudi munchua muwahi. Ilanga nzambi na kumuna nindi udi munchua watama mulonga weya dehi, mulonga wera deche ni ujira. Dichi kwesika na nshimbi indi nindi, kosimu wao kuhanu wa maseki, kosomu wao kuchinga nzambu ho. Yeni maosha nene ni mudi kuiseka dawanchu ama wahi, ilanga mkanda wa nzambi mudi Mark chapter 10 na verse 18 nao, kosimu wao kuchinga nzambu ho. Dicha kachika nenu na nzambu na atrambi hii? Muna atrambi mulonga mudi munchua muwahi wahi, ni nami hindi munchua muwahi wahi ne mwakengira nzambi. Mulonga nshimbi hindi, ya mweki shanga kuwaha, twaikotola de. Dichituna ikotola nshimbi indi chukwila ngai kulonda chakadimoni nindi. Mulonga yena wajira walonga washinshika. Ne chukudimona nindi chidugu na kututemesha mwijada kesi mulonga chudi na nshidi ndi mwani. Enga mwani. Ni mwichunga da Zambia ne mwevuru mwati ya ku radio. Ne ya mnaja imuntu akuntwala kudi? Kukalea mwani. Eno mra ni mwevuru nenu mwadinga mukalea necho ndi? Hello? Hello mwana, okay, neto dine nena kunjuka mwana nati ya mwachunga mwevuru nenu eni mwadinga umukale hadi mpinji mwilanga ayumba de mwakasunuga de indi mwani? Enga mwani. Mugu kenga cheku funta mkalea? Neni kutosheka wani. Mwani, mulonga mwamwenu mumarwa, mwamwenu myuma ya kala ndi mwani? Enga mwani. Mwani. Dichidunu talen, chukuile ndunu ngahi? Kulonda chubuli kuya mwijada kesi, chubuli kuya mkalunga. Heno trailer de ujira, heno utratramba dehi, heno utrailer dehi ni ukombi. Inzambi na ukenga ninda atramu ini nishidijetu. Twatera kuila ngai kulonda nzamba atrana ke nishidijetu chokai mwihulu. Mwani. Twatera kuilo kuleko yuma yesu kwima na kumefa nzambi na kurana kenda. Na kuleka yuma yeshima. Aina nukurana kenda kumefa zambi mwana keni. Mwiliwa na jidare mwana keni. Na kurana kena mutima wewe yeshima. Na kuleka na yuma yeshima na kukosha. Watera kuileka na kurana kena. Okay. Ne munchugu dana kena ninde enga mwana nzambi ngana keni shidi jamne chumna tongo joki. Omuntu aleka nukwiya ne wadingi kombi aleka nuvumbi ne wadina kwira uvumbi. Ne ina ufaka ya muyuru dahi ndo waka mkalunga. Ta muyuru mwana. Mulonga na aleki yumoye. Mulonga na aleki na kurana kena yuma yeshima ukata ukomela nzambi ngiri mkakenge nzambi. Ilanga mnatonga shoki namba omuntu waka ya mkalunga chochimu. Yeni ure nenu mulonga di? Mulonga wanka mulonga. Mwani waka ya mkalunga mulonga na wa mazina kuosha tiyeni mwani. Mukanda wa Efesesa chapter 2 verse 8 ni 9. Mudi na phone yenu yeranga record. Andi shimana record. Nga chadu kuwane mwaita shika insangu ya record. Kukarako simwani. Tunafundi cheng. Mwani. Ichimla kura record. Mwani. Nasakiri mwani. Mumukanda wa Efesesa chapter 2 na verse ya 8 na kushika 9 mudimazo awi na kutanga. Anasuna kinao. Mulonga anayamwini na luwi. Kukuhuelela. Hiyenu awenu ku hichawana chambala cha nzambi. Hicha kunyidimuku
kulonda kuburi moncho uko disama nikufontela ochengi mulongana ya mwini na lui ko kukuhwelela hiyenu awenuku hichawana chambala cha nzambi hicha kunyidimuku kulonda kuburi moncho uko disama kwesekana nawo mazu nei muntu kuosha nindi amnaka ya mwiuru mulongana iranga wanyi ujila mulongana achamba anga wanyi mulongana achukana anga wanyi mulongana eya anga wanyi o muntu na kudisama na nyidimu yindi ya kubola kuila yuma ya tamata hindi nei mwanyi kudisama na yuma hindi ya kubola kuila na kudisama mulongo yuma wa iranga wanyi ya yuwahi netu mwani kubula kuila ujila cha chuwahi cha atama wanyi kubula kuya cha chuwahi cha atama wanyi kubula kuchuka na cha chuwahi cha atama wanyi ilanga dinu yeno yuma kuileka ho kulondane wakai muyulu wakashika wanyi mulonga muyulu nzamba hadi na kutambula anchu hanyidimu ya uko na icha kunyidimuku nzambudi na kwa mwina anchu hachuma chana azati ya mwenindi chuma anyo chana azati nzamba ya mwenindi hadetu muleri kukuchuma cheriri nzamba hadetu kulonda chakaburi kwa mwijada kesi ndi okay Yohana chapter 3 verse 16 mwete de mazina chaso ejeri nzambu kenga mpata munu mwishina mwani nawe riri ngai wa kinge mwani ndumo mwa kuchufira na mpata maseki kronda enu mwiri ngai wanchuba wani umu wa hayanyaka okubula kuno amuna muvesa asune kana akwela munchwa wani umu wa hayanyaka watera kwira chumanyi kumkuelela eobanzambi watera ukwelela Yesu wafwiri hakurusu kola nshidi jetu mwani nei monchu kukwelela nzambi hashi ya Yesu wakengira muyulo aine mwani chinga asambira ukwelela nyi Yesu Kristo mulongadi mwani amkwele Yesu Kristo mulonga Kristo Yesu di watufwiriri hanshidi jetu di wafweteri mulonga wa wanshidi jetu neichi na chamfwetera wami muchota 20 milioni 200 milioni nakanya kuti fwetera maweni netu mwani chinadana kena kuti nsompe shanka sununa ene herenu chaikasiru mwadana kendenu wanyi nenu mwanalu wange shidimu mtodana ke mwani nilonga chinkeli mwani kwenye wakoleli alekeri namulona dana kende idika ngayanga ene mwani aha dichinza aminiena kama na hinsompeshi wakasunu nanga anchu chinga nei nshimbi yindi unayovwa ili muna isonekelu haleluya dichinza ambi china kusompeshi dei ilelu mkulumpi abe unakuwanu dina nyilonga ya ujila nyilonga ya kutramba ni nyilonga ya kuilanga hii nyilonga ya kuia dichijena neo kukusompesha echi wakafa wakaya mwijada kesi mulonga wera de yuma ya hera yena amen ilanga yena na kufweteri mulonga weyi wanshidijei wejima hakutemesha mwanindi Yesu Kristu kwinza na kutufuila hakurusu amujikiri mwijamu hanyuma ya kupwekesha mashinda hakurusu hakusaunka mkufa wa handa dichina wanzambi ne kumunshimbi nindi nei abe una okenga nindi nshidishinda mwana keni chinga amukweleri mwanta Yesu wamfwiriri chinateka ni mwani mwani dichiduntien ne mkuchuma mwana nenu nyinka menji hachenga na okenga kuisuka yena kuleta menji mukapu ona mwana no void nshimbi ene mwani mulonga du mwani longa anu void amulonga pate aleta chenga enze afukami watera kuleta achenga dichuma muleja netu ndi mwani dichidunu nenzambi nashimu nshimbi nindi hakwila nshidije ya jana kenchinga mkwereri Yesu ene nukudana kena unovaili nshimbi ene mwani dichidunu tongwejo kenu ene muri dena mulonga mukwila nga yele kulonda nshidije no jana keni mwanta abeo emwani inshidijeji majumu neri mwanta abeo hera jijeri jajivuru chamuchidinyi hela antwa kusehanga chamuchidini achuma chune eri chanshidi inzambi na tweshi kujana kena ufuko wono muna chiru kocho na chiru kitene nama mwanta Yesu na azati mudimu weneni nankashakulusu
hakuruhusu aosheri nindi chinamani mudimu wa kuchwana kena shidi jetu jejima yena diuna umanishi baye yuko Kalombo. Yena diuna uzati dichi watela hoku mkuwerera yena 100% yejima umwinki yena nei kama na yena diuna azati mudimu wene ni kubadika mudimu wejima una ateli kudiza tilama wene. Amena. Dichi mwanta Yesu udina kufuila kwa mwina antu akuinza kudiyena na kukuhwelela chikuwelelu cha mweke nanga kukana andimu muchima mwani Chikuwelelu cha mweke nanga kumuchima inkumi na kuichikwidika kukanwa netu ndi amena. Dichidinu enu muna ukenga nshidijeno wakayana keni fuko ini Tatikifuta lelo tatika nenu mpenzina kuhosha. Amena. Emani. Mumukanda wanzambi nao chasweje linza amukenga mpata munu mwishina wainkeni mwanindu muho kulonda muntu kumkwelera abe uhimunju nei abe ufuku unu kumkwelera Yesu nindo amfiriri hanshidijindi yena kumwinka umo hanyaka inshidijejejima akujana kena. Amena. Dichi antwa na iruwange shimuipompelu nao neona ukenga nshidijene ya jana keni ewatera kuya kuchipompelu na kudana kena ne nezi mwani lelu chipomperu kumeso achipomperu ni kumeso anzambi angana kili shidijamjejima hiya kusakirira ni kusakira nao aha abe una yingide. Amena. Chinjila mwani anuken chumwadana kene ni kudinsompeshi kuna kuchota ila kuda polisi ayumbiri Yangu mbilu wa nyumani ilanga neya ipi mini ni mulonga nao fueta kumufueta ni adi kuyumba ndadi kuyikasa adi kumkasa mwani neya ipi mini ni mulonga na mfueti 200 million mufueta ni adi kuyumba ndadi kuyikasa adi kumkasa mwani inai mwana antishi chachuwa nei kupolisa kuyinka mulonga nao hamulonga umuleri chinga mufueti 20,000 mufueta ni 20,000 akuyumba ndadi kuyikasa iya kumkasa wa nyumani mulonga muna fueti netu emani mulona fueti dichi mwanta Yesu na kufueteri mulonga wabula kufuetei na kulejo ni ndinkuwelela mne na kufueteri kulonda kukasunune ninzambi nawa neteji kukasununa antu akumkwera mwani ndi Yesu Kristo. Amena. Mumukanda wa Yiriru chapter 10 na verse ya 43 nao Yesu amushimunanga unsa ukudati prophet ejima nao mwijina dindi antu ejima akumukuwelela akamwana kuyana kena ishidi munati yomazo Denga mwani antu ejima abeo ni wana neya kumkwelera mwanta Yesu na waifiriri hanshidi jao amujikiri mwijamu asanguka wena kuyana kena shidi jao je dichidino mwanta abeo watera kuira chuma na ufuko kulonda shidi chinda mwana kende ufuko ufuko na tela kuimana kulombela kumesa azambi nehi dichina oshimazo wanyu na trambi mwani nukufuntila ochengi now amushimunanga unsa kudatu prophet ejima now mwijina dindi antu ejima akumukuhoelela akamona kuyana kena shidi now nshida jana kena ngakwira ngai kukuwelela anyi kukuwelela Yesu Kristo mulonga di mwani mulonga di Yesu Kristo dicho atera okuwelela ho Yesu Kristo watu fuilile chikishetwa na kulu aha antu amavuru eruka mweno mna Yesu aifwilile ilanga ya mkuwelelako nechimudeno ni nami nadina mtia de Yesu Kristo ku Sunday school antangishiri Yesu Kristo ilanga nadina mkwelela wanyi ilanga mpinji ya wanini mukutanga mukanda wanzabu mkuita kwa mpinji hino kuwana nao kama na Kristo wamfwilile ami hino kumkwelela na mchima wami hiya kungana kena shidi chamjejima hano inidi neru kinami helanu kufwa inako ya kudinzambi mulongadi mulonga wa Kristo Yesu wamfwilile hanshidi jami amujikiri mwijamu asaunga mkufa. Amena. Dichinyi dimu yaiwahi kuya kuchechi kulomba kubula kuira ujira kubula kuchukana hidi yaka anchwala muyuluku hidi yaka ichwaleni muyuluku muyulu nako ya mulonga wa Kristo Yesu unamfuetele mulonga wa muwejimu ilanga nyidimwina kuzata yaiwahi akamfueta wa mwina ufueta nga wanyi hicha wana chakuzatila wani mlogu duwa chifuetela de. Amena. Ilanga nyidimu yaiwahi kumovaila nzambi kutangisha izudindi neri mudimuna kuzata kuyikwasha kune ezuda nzambi inzambu akamfueta mulona kutizata na muchima ona asambiri kwa mwinai wakamfueta chibaba
nemu kumukuwelela mwanta Yesu yeno akamfueta mchibaba mulonga kuti muntu na akuweleli ilanga dia kangingisha mwewulu wanyi. Amena. Oinsangu inateka ni mwani? Mwani inateka ni. Mudu kuna maluyo iule ni mwani kulonda nsangu ilo mburu kichachu wanyi. Ndi toko di neye kodi awa kodi muntu amkifila mawana mamugulu patela kuzotelenzana Mwani dawa mkuji mukwimba akuji amkifila kuji muguzatela nzambi nyumeko chechi ndineyo dawa amkifila mugutangisha nzonde kodi awala kwa mabao begani na mawana aisheke ndinewa awakifila mwene mkwimba muguzatela nzambi nyumeko chechi anyindana anyana feshe kukwana utelewa wanyi tieni mwana nasakiri mune uli chachuwa hela muntu kwimba 1 million hamaseki hela muntu kuyana ukwasha akabaka na ejima mukaiki ejima ilanga yena kumkwerera Yesu ne wakaya mukalunga chinateka ni mwana chinateka mulonga hii atwamwinanga hanyidimu yechuku atwamwinanga kumkwerera mwanta Yesu chinateka ni mwana chinateka ni dichi iruke na wachengi nenu by name muntu wejima wembanga hamaseki wakengila muiwuluku nechu nabula ukwerera na kuimba 13 watu satana kama nanza amji una kuinga tunatumia ni ndembenga nemoni aha kuimba hicha wana wanyi mulonga antu ejima embanga wana kwesekana mukanda wa nzambi hichuma chenkanga inzambi kudi muntu chinabulu kuzata kudi muntu mukwao chinabulu kutwesha kuzata kudi muntu mukwao mulonga hiwana wambala wa nzambi ilanga talent ina atweshi kuikala kudi muntu wejima muntu na atweshi kudiza kuikala na talent kujia kuimba talent kujia kusonga yuma ya ivulu hiwanaku wana hiyuma ya nzanga kufuma kudi spiritu wajila kulonda kala keshi antu nyedimu ya kumulemeshela munzambi. Amena. Chinateka ni mwani? Chinateka ni mwani. Kudi kamina nembu, kudi mkulompi, kuna ukalumbila nindi, Fred mkuitane mwakitia de nindi, na akalakela nga kuya kwa tata. Kulondana kamumoni mwanta na akalakela nga kuya kwa tata. Kulondana kabanjiri mwanta. Mwakitia de wakamina? Mwani ni mufoni. O kamina chumwamutia nga kuwaha netu. Nga mwani. Ila mlege yino na kamina waluwa na kutuala antu mkaluna. Mwani? Oh no. Yekudana akisiri wakumeso anzambi. Ana mkwele ni nzambi ya mchuma wejima. Yochima kushimuna. Muna musaadi chacho wa. Muna kushimuna. Mwani. Mwani. Ilano wanekude chuno choko mnaka kushimba jala. Edin mwani. Yetu choko mnaka una mini mwani. Omwacho kurupekete. Nga mwani. Inzamina okenga nindi muntu wejima atoni ne ukumkwera mwanta Yesu spiritu wanzambu kuinza mudei chikuinza spiritu wanzambi mudei ukutachika kuikala na kutona na kumona yuma yuko ane ya aluwa hela mina kuzatisha manamuko ninamna adinga wadimbe wanechi mudeno akwecho ejima ilanga lulu anzambiru kunwana mwante Yesu akungamwina na lulu inda kumkuwelela kulondacho eshini kuntonesha itonga shoka yami nicho eshi kusompesha yuma yejima nezu dindi kwesekana mazi icho atanga nao hicha kunyidimuku ilanga Fred mukuita nindi hanyidimu yindi unakumuzatira nzamba akenyiri munka mwanta wanzambi ilanga mukando wanzambi na muntu akenyi na muyuru hansangu yanka ya kukuwelela netu amena kukuwelela anyi Kristo Yesu kwiji kukuwela mwanta Yesu na kuzata nyidimu ho hamunda adi chambu kukuwela nzambi utumkwela mnyirimu ya yufulu ya babo chumkwela kwa na bosha na kanona ami na mkwele ni nzambi aina ne tapro mkwele na mwakenga ye yobaza intishe mwani nayo uri nami mwani kukuwelela na kuzata nyidimu ho hamunda adi chambu mwani ninayi mwana adi chambu mulonga mwani tienu chachuwa neinza amina oshi nindi kuwelela kumwanami Yesu ene kuzata nyidimu unovaili nshimbe aine hinyo watera kuzata nyidimu ya nzambi muntu ana amwini udei ndi muntu ana aburi kwa mwinawo nenu hinyo watera kumuzatira nzambi nyidimu muntu ana amwini utai ndi muntu ana aburi kwa mwinawo muntu na nenu nuko ela
nikisudi awana muri nawo Nzambale mwani. tutanyesha ko ni tunana tonana topera kuluka ila tunakwati shure ni mana na ko chuma bana yawa ana atigo ni nawa niwe nwana na twale ko nuko kusagira ngamana nikisudi mukwatile na bai mukumina na twale kenu akala muri mwanzambe ekatu mchampe jikona nike katena piji nikachosha ku ntemte nikachosha ku osha neno ngata china kwa nani na shalele Nzambale mwani. Dichitu kuyiwala okumisha nami ene mkufalero chaino mpinji muko yakudi? Nete mpinji nuko ya kwanta wanzambe. Mulonga di mwani. Mulonga amazumuna antangishi. Neza kutanzumuka. Neza kutanzumuka, neza kukuelela. Yesu Kristo na moke. Unaweza kulugha Yesu Kristo na moke. Mwana Yesu Kristo ndiwa mfuli ni akulusu. Amen. Ndiwa mfuli ni shirishami akulusu. Ele nuko shirishami yejima ajishfuli veguri Yesu Kristo. Amen. Ele nuko falelo ngiritena na kwa kamena wanyi mulonga shirishami ajiderenge afuli ni shirishami Yesu Kristo. Amen. Amen. Ni kafuku madigi ele nuko mpinjini. Nikitena kwa kantaranya anapata ya maseki. Amen. Demo mwani. Yesu Kristo di chamwino di unanga mwini nami hakumkwelela na tweshipa mwina nenu na mkwelele enu mwanta Yesu kuyamwina mwanta beo. Chinadinga chuma cha chuwai kosha nenu nzambai kwa ashiku mwani nemduna marihu munachweshe kunchumi na chwaka chwali ikaona kuhanjeka. Ilana ilembeleri ufuku unu mkwelele enu mwanta Yesu neka andamu mkwele. Nemuna mkwele icha chuwai inona yanake nishidijena kumkwela mwanta Yesu. Amen. Omuzanga ndiye chakadiwa na muyuru mwantabeo. Tunasegere mwanzambaki sili mwani. Nzambale mshaka mtachi wahi. Bye bye. Bye bye. Bye. Ona adinga chinga ne mkulu mpi abeo kufuma kuna kulusaka anadinga kutilira kuchikunzule mba chechunga ku Radio 1 mazu chunadinga na kutanga mu program hela mulongesheru ya wanyana. Mulongesheru ya wanyana na mama Miriam Nyamwana wena na 10 na kuihula nsangu ya wa mwini omuzangalo mwanta abe onindi yena kuindi nsangu ya wa mwini na mulumburukiridehi lichiena na mkorede mwanta Yesu enu muna kutala nemo mkorede mwanta Yesu mulembererenu ku aberi kulonda yena cheshini yena kukula muhima ya nzambi achwaleku hu amuzati chini kudi nzambi kuleja ntanga jetu eni Zambia mwifukuda leru chukwimena henaha nemuda marihu nchumi nenu hamonji wami 097 220 5544 097 220 5544 na shalish Twalenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima